sijikelele ubuholi base 183 ubuholi unobhala uBhema nethimba lakhe nobuholi beYouth League la ewadini beYouth comrade no comrades my task is simple baqabane ngizokhuluma comrades ngomsombuluko kodwa namhlanje ufuna ngiseve ivoice yami ngigcine ngoba manje khona abangihambele enyangeni bafuna ngingabi na voice ngomsombuluko ngoba ngikhonza uNkulunkulu ophilayo ngeke balunge comrades okwami nje kubili kuphela ukuthi ithimi yethu kulonyaka sulusho le-MK Party sithi each one liberate one from 1944 to 2025 the struggle of young people continues. Why siqala u1944 ingoba iyouth ukuze izifome kahle ihlangane ixoxe ukuthi ifunani kwenzekeni ezweni layo yaqala ngo1944 comrades kwakuyiyouth leyana ekhathazekile ngamakhehla dala impofu angafuni ukumasha angafuni ukuyoshisa ikhantri konakala kufike kodwa there's one thing comrades that's very important ukuthi kwakuyiyouth lena engafuni ezikhundla eyayifuna kubuye izwe layo. Fast forward 1949 yaba ne program of action ukuthi irevolution yethu ayibe nama phases ukuthi asimashe cause chaos kube ungovernable size sifike la kuthiwa khona manje siphatha ibhamu ukuthi uhulumeni akezwe sidlule full comrade lapho 1976 Dethweni youth yaveza defiance khona umethumelo bandlululo abafunde ngesingisi nangesibhulu ezikoleni and there's very something comrades ebalekile ukuthi in 1976 abantu abasha basiorganize bona ayikho inhlangano yababiza yathi ekseni kunemashi bona abahlangana ngokuhlukumezeka kwabo elimaqabane kulapho konke efuna sifunde balekile ukuthi babengafuni izikhundla babelwa norongo ezweni labo so we comrades ke namhlanje u2025 isiyaphambili ake siphumeni kwizikhundla comrades ake silwele izwe lethu libuye isikhundla kuzoba ibonus comrades if comrades umsholozi umethi kuthina uqhubekazela umzabalazo ongaphelile akasho ukuthi woza mamkhize uzoba uhlala omama uthi woza sizolwa silande izwe lethu elisenda kwakwabelungu yazi comrades sicela iMK Party ya 2023 16 December eyama program efuna izwe layo engabangi izikhundla engabheki ukuthi ubani uconvener ubani ucoordinator efuna izwe layo sinenkinga ke comrade usiyana sinenkinga yabantu abadala abafuna iYouth League ilwe izimpi zabo awole comrade masakhona thina kusakhona thina kuthiwe thina abaholi ngeke nikubone kwamaqabane lokho khohlwani ungasithengela utwala usiphi imali ngesikwenze lokho comrades our task is to assist the movement MK Party iholwe izwe lethu noma ngabe ukhona noma ngaba ukho kodwa izwe lethu sizoliphatha ngeMK Party so ke comrades siyacela comrade usiyanda uma ukuthi usiyanda unephutha
inhlanganiso walibona ibisa lakhe idile nawe kodwa makusabe wena so will respect you thina siya MK party comrades is a spiritual party MK party ihulwandle uma ungalungile iyakwazi ukuyihlanza comrade MK party so comrades silande comrades emlazi silimele simanxeba silimele comrades silimele ngabantu abayibiza ngeMK bagqoke njenganathi kodwa izenzo zabo siyi-ANC comrades and siyacela ama-comrades uma ukuthi nina niyi-mother board noma nomama nisafuna ukuba lukhona uluhlu le-MK party we will run this country sizowuphatha umasipala weTheku siwuphathe uhulumeni nidede nambe nyolwa nina maningafuni ukuphatha izwe lethu comrade Mpofu sewanele manje comrades we are tired maqabana we are tired uthe comrade uMsholozi ufuna iMK party ibe state power ihole izwe lethu akazange asufuna ukhona uvile coordinator uthe ufuna state power ukuze mina nawe sithi impilo zethu asihlushwe wena kwiMK party usibambezela sekwanele comrade manje kwanele sengivala comrade ngoba ukhona comrade Mpofu uzokhuluma kunama comrade la akade undermine abantu abasha beMK party be-undermine iprogram yethu eseClermont ngomsombuluko comrade ngiyacela amaqabane abaningi bagqoka njenganathi kodwa bawona umkhonto la nabanye comrades bakhishwa nje bezibona sebengumsholozi kwi-MK Youth League bexova iy'ngane bebadala ngiyacela comrades singakhohlwa usizi lomuntu omnyama amaqabane sibheke izikhundla there were comrades who were saying angayiwa eClermont ngomsombuluko ngoba wona kalidi comrades sonke amaqabane sizoluthola ithuba comrade lokuthi MK party kodwa sivume ukulidwa si-understand i-organization principle nomuntu ofactional zimbili zihlukene ukwazi ukuthi inhlangano ifunani kuwena nomuntu ofuna izinto efunwa uyena umuntu owakurecruiter awubelongi kuyena wenza umsebenzi we-organization ethunyiwe umuntu oprincipled umuntu ozokwenza efunwa inhlangano emithe nangu uSiyanda uyanihola uhlonipha uSiyanda uma ithe uSiyanda iyaphuma kuSiyanda so comrades gadani ukuba principled nokuba factional sengivala comrades sengivala ngoba ngiyabona iyahamba ivoice yami kanti ukhona umsombuluko comrades sanotela amavoti ethu last year ngoMay comrades and the past 4 Phungula zone eThekwini region enye ama-region yasebenza kakhulu leyo ngomhla ka-3 June
eGoli iqala lahlehliswa siyacela ukuthi makuthiwa kiwe eqaleni ukuthi apha amavoti ethu sizibonakalise ukuthi asikho happy ulusha ke le region lizontela sikhamba kanjani inhlelo sengivala Congress ngomsombuluko siye Clement angithi sihole MK Youth Detachment sihole Msholozi sihole Ulamahlata mnyama Sewugcwela bothwebula Ishamabhunu awasangeni Ngoba yile libuyayo Awusebe sikhulume Pitoli Sebe sikhulume Pitoli Sebe sikhulume Bloemfontein Sebe sikhulume Mkungondlovu Ngoba yile libuyayo Amandla Ofike ekhaya ubatshela Ngishiye khona Mathathini Tanzania Ofike ekhaya ubatshela Ngishiye khona Mathathini Selusaka Awuthabatha nanti AK Ubulale Salamapunu Awuthabatha nanti Paso Usima